Ram Shankar Katheria kertong ke BJP na Itawa Lok Sabha Parliamentary Constituency ha Jilla Uttar Pradesh ubadang penkrep ban job yang ha kasien ke balai na kani constituency mentau snam udan ha pedeng ke jing ka bersirkai Kadau kolong baka kurim jung u kamridula Katheria kalawan ban tap kertang di banya aireng ha kani election kaban selong ha ka khatlai tri jemmang arja arpsau na kate ka Lok Sabha Constituency persya yalau jong kurim jongka kum ke kertong klamseng Ram Shankar Katheria ulawan mentap kertang di bani aireng hakani ke election hak arpsau tarik yong arja arpsau kum juru ke kurim jong u hak election MP Lok Sabha arjar khat khandai kamri dula kala tap kertang bani aireng persya elau kurim henrai kala weng no khamadien nak bay aireng hakate ke election habakran sikilat patai kubor dien ke jingwan tap kertang kala ong bakadai ke sensyar paj babat kumta baro kilong lat lut kala ong bawat la ka habani kun persya elau kurim henrai kadai ke election bat baro kilong lat lut banya kun Habakali lakan weng biang em ya ka kerteng kumba kala le house nam arjar khat khandai kala krans kem bamenta ka kenti kanam weng shu bat kan ya chakmat banya khun persya kumban sukdau ba Ram Shankar Katheria ulalong teng kumu menteri khna ka sarkar India ubadai peje ka tanat puli hapadeng kisnam arjar khat saw hadu arjar khandriu bola job ning kong e ka election house nam arjar khandai Ukatheria ule tho song kurim bat kamridula house nam arjar wei bat don arngut ki khun senrang bat kawai ka khun kan thai Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya